You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money blind? Halo sahabat Danis, kembali lagi di Danis Car Interior. Hari ini tentunya kita mau mengajak sahabat kembali melihat cover seat yang sudah kita restorasi di Danis Car Interior. Oh ya, sebelumnya apa kabar nih sahabat semua? Baik pastinya ya, alhamdulillah. Hari ini kita restorasi kembali cover seat Innova Reborn tipe G tahun 2022. Nah, Innova ini juga menerapkan cover seat dengan desain terbaru nih sahabat. Tetapi desain ini udah kita terapkan di satu mobil sebelumnya, itu ada di All New HR-V pada video sebelumnya. Cuma pada Innova ini kita terapkan dengan warna yang berbeda nih sahabat. Oh ya sahabat, ini mau kita lihat dulu cover seatnya atau mau kita jelasin dulu tentang cover seatnya? Kayaknya kita lihat dulu aja kali ya. Oke, sekarang yuk kita lihat dulu, ini dia cover seatnya. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. I never be the motherfucking gang that you all down. Motherfuckers better watch out for the hellhounds. I never be the motherfucking gang that you all down. Risen out the purgatory, yeah, you what you done now. Death is the minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean no more put you in the coffin. Walking around with a noose, so a fucking 22. Wanna see you as a person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can get it on their own. Taking handles like a bum who is jobless. Clickety clock with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gonna get chopped. So we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is about the image for some fucking recognition. Ooh, wait, I think that I'm saying shit's hidden in their soft spot. Ayy, the reason they can't stand the truth cause they all drop. Ayy, fuck what they think cause I promise I won't stop. Ayy, the wolf that is climbing the hills already on top. Nah, itu dia tadi sahabat cover seat Innova Reborn yang sudah kita restorasi. Gimana, mewah kan Besti? Baik dari segi motifnya, warnanya, bukan main Besti. Pokoknya ini udah luar biasa. Oke, kita bahas sedikit tentang cover seatnya ya. Untuk bahannya kita menggunakan material sintetis standar ya, atau biasa kita sebut primo. Dengan warna yang dipilih yaitu two tone ya, warna dark brown dan dikombinasikan dengan warna tan di bagian tengah sandarannya. Kemudian benang stitchingnya juga kita samain dengan warna dark brown ya supaya match. Terus di bagian tengah cover seat di sini kita berikan motif new signature. Jadi memang agak abstrak ya, ada jahitan-jahitan yang sedikit nggak beraturan, tapi ini memang stylenya nih sahabat. Dengan benang stitching yang sama dan list warna tan yang kita sebutkan tadi. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang model ini. Apabila sahabat ingin memberikan tanggapan, silahkan ketik di kolom komentar video ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa pantau terus channel kita yang satu ini, karena kita bakal upload terus video seputar interior mobil dan juga model-model cover seat dengan desain terbaru pastinya. Apabila sahabat ingin menanyakan info seputar interior, sahabat bisa WhatsApp langsung kita di nomor yang ada di deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.